إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدو أقول من رن زمانوغ تاريخوغ ترين واهغ دك همجيفاوا ما متوري شخصيتك إسلام دينوغ هدايتوغ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಯರಾದಿಯ ಮ್ಯಾ ಮತ್ವರಿ ಅಸ್ಸಾ ಬೇಕನು ತೆರೆಗ ಹಿಮನಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಬೇಕಲ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಹಾಬಿಯಕಿ ವೆಸ್ ಎಬೆ ಫುಳೆಗ ಹಯಾಪುಳುಗ ಎತ ಗಿನಗುಣ ಇಬ್ರತ್ತಕಂ ಫುರಿಗೆಂವಾ ಫಿಲಾವಳುತಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಲವ್ವಾಫವ ಎಬೆ ಕರುಣ್ಣ ತಬಾವುಮ ಅಳ್ಗೊಳ್ ಮೆನ್ನ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನಾಯ್ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತುಗ ಇರ್ಷಾದ್ ದೈಫಾವ ಮ್ಯಾ ಮತ್ವರಿ ಅಸ್ಸಾ ಬೇಕಲ್ ඒගොතු මේ දල්ගොන් මෙන් වාහදක් හමජීෆාවා මෑ මතිවරි ශඛ්සියතකි සාද් ඉබ්න් අබී වක්කාස් රදියල්ලාහු අන්හු ඒක ලේගෆානකි ඉස්ලාම් දීන් ෆෙෂුනු තන මක්කාග ඉස්ලාමී දාවතු ෆෙෂුනු තන එම්මෙ කුරීග ඉස්ලාම් වඩාගෙන් බේකලුගේ තෙරෙයින් බේකල අල්ගොන් මෙන් ඉස්ලාම් දීන් ෆෙෂුමේ මිදන්නවා වාහකයකි ෆාරග්ගාවස් දීනෙග්ග හයිසියතුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ ෆෙෂුමුගේ වාහකෙනු ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ආදම අලයිහිස්සලාම් දුනියේග ලෙබ්වෙවි ඉස්ලාම් දීනක් ඒ zamaanun sure එකලාංගු රෙහොඩිගෙන් වා දීනකි ඉස්ලාම් දීන් තෆාතු zamaanතෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ඒ දීන් ආකොම් මිස්තකුන්නන් හිදායත් දෙව මට්ටක රසූලු බේකරු නබී බේකලුම් ෆොනුෆ් ඒගොතුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ හිදායතු ආකුරවි එමෙ ෆහුග නබියාකි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකල ඉෆානුගේ ශරීයත් එමෙ ෆහුගේ ශරීයත් ඒ රිසාලත එමෙ ෆුරතම ඊමාන් වි බේකලුගේ තෙරේග හිමිනි වඩා ගන්නවා මෑ මතුවරි සහාබියෙක් සාද් ඉබ්න් අබී වක්කාස් රදියල්ලාහු අන්හු خود එකල ඉෆානුගේ ඉස්ලාම් කම බෙහෙ ගොතුන් විදාලව ෆාවේ වලකද් මකස්තු 7 අයියාම් وإني لثلث الإسلام තිමන් කලේ ඉෆානු hadduwas heda kurevvime islam ka mafhuge maneki islam wadagat mafhuga hadduwas heda kurevviru timan kalega faanu be wadagate islamunge timwana miha kamuk islam kamang isse wadage mihunge terein timwana ga gunaleve bekalunge terega himeni wadaganwa bekale saad ibn abi waqqas radiyallahu anhu ekale ifaanu kurin islam wadagen bekalon gotuga himen wadagen fawani Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu adi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu adi Zaid ibn Haritha radiyallahu anhu mi ekale ifaanu ge kurin islam wadagen bekalon gotuga faha kure bekalon Saad Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu islam wadagen fawani Abu Bakr ifaanu ge appulu mach ඉස්ලාම් කන් එකලේග ෆානා යකින් ඇලානු කරවි බේෆුලුන්ගේ තෙරේග අබුබකර් ෆානා ෆහුග උස්මාන් ඉබ්න් අෆ්ෆාන් අදි සුබෛර් ඉබ්න් අවවාම් අබ්දුර්රහ්මාන් ඉබ්න් අවුෆ් අදි තල්හා ඉබ්න් උබයිදිල්ලාහ් ෆද බේෆුලුන් හිමින් වඩා ගන්නවා ඔබ දිස්සතරේ හුන් කීත කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා ඉස්ලාම් කමුග කුරියරාදී බේකලුන්න ખાસ මතිවරිකම දෙවවාෆන් මක්කා ෆතහ කුරම ෆහුග ඉස්ලාම් වි ಬೇಬೇಕಲುನ್ನ ಏಗೆ ಕುರಿಂ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗೆ ಬೇಬೇಕ ಅದಕ್ಕೆತ್ತ ಮಕ್ಕಾಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ದುತ್ತುರಾತಕ ಗೋನಾತ ಕುರ ಮುಂದಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನಿಕ್ಮತಿವಿ ಹಾಲತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮಾನ ಏಕೆಲೆಗೆ ಫಾನ ಈಮಾಂ ವಿ ಬೇಬೇಕಲುನ್ನಕಿ ಏತ ಗೊತಕುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮ್ಯಾಕಮ ಮತಿರಿಕಂ ಗಹುಲುರಿ ಇಗೊತುಂ ಸಾದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬಿ ವಕ್ಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ಹಿಮನ್ ವಡಾಗನ್ನವನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿದೆವಿ ಮತಿವರಿ ಶರಫುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ මිතාගත කුරාරකොන් අල්ගොන්මෙන් අඩහොම් මිදා ස්වර්ගවන්තවරි දිහ බේකලුන් එන් හදීසෙග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජමා කුරා ෆීරේග තෙරේග සාදු ගුෆානස් හිමිනි වඩා ගන්නවා දුනියේග හොන්නවනිකෝ
suwargon terikam go fawarikam khabar li badagin bekalun terein ebbekalen Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ekale ufan ufa badagin fawani hijraage tevi sahar kurin makkaga ekale ufanaki hasaba nasabogutun arahun nabi quraish wanhage izzatiri bekale nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nasabu fula ekale gafana waki hisabakun gulifa nehem ekale ufanaki Sa'ad gufana behegutum nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurave timan kale gufanunge mafushuge bodbe beng itereng himene befuleke Sa'ad gufan embima mila qab ekale gufanunge assa ekale gufanunge arihuga ulubvi ekale gufanunge akhun assa bekalum bes ekale gufana mukhatab ko mila qab beenun kuraf nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gufanunge gatimage ailage befulunge terega himenevun ei ekale efanuge sharaf ekkamuga ashabe ekalum wani faa kurabaf lobe dizzetre akhon eke efanaki eke efanunge sifafula algon balala kamuga anam ekale efanaki iskolum ma digu befule nun iskolum kuru ekale efanaki hashigandu wara biya hashiganduge haabo antakam fenne bekale kamuga ekale efan darikamalum Fatima radiyallahu anha Aisha anha riwa kurwaf adi ekale ifanuge kula mushi kuleka daakamuga wariduenge assa amukan arabinnaki rag donkuleka ben ehennames eke ifanaki mushi kuleka lembe kulege bekale kamuga egmaneki algon mennaki kalubennun kalu nassul balafi algon menge kuleki ves mushi bawate kule ehbima boda gabu kweni algon menna tankule gak kulege befulekam kulaya gotun ekale ifan lebe disitere ahon eke ifan ga hayapula be gotun agonu men muraja kolli iruga ei waragina wahaketek adi waram mativeri maqam teke algon men adu wahana faris karaga wah e faris kare ki duniyega e zamanuga emme mashhur bodati verikam ge terege himene verikam faris karaga wahaga bunafiya mihunga hittekan haabontakam biruwatikam wadagendan e verikamuge habata lashkaruge habatat e name hijrain saadawana har umar gufanuge khilafatuga faris karage e habawanta verikama emihunge raskama emihunge baru ala kuravan Allah subhanahu wa ta'ala irad kurevi Sa'ad gufanuge appulmach al qadisiya ekinu hangurama qaide gotuga Umar ufan ikhtiyar kore befulaki Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an tirishas bekalunge lashkaraka egeterega bay bekalunki badru hanguramaga baari mamaturi asabek ane bay bekalunki bayat ridwanuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam appulumacha bayati pe bekalun ane bekalunki mamaturi asab bekalunge darikalun e bekalun nayako tirishas mihun lashkarek gowagen wadagen ellaka vihas mihunna baddal kurwa eba mehun mache kale faanu gadakan hoddevi adi Allah subhanahu wa ta'ala gijna fulayakuga e raskan halaku netigos islamuge barugatesak e bintan awumuge magekkamuga e anguram vegendiya e mi hamekeni algon men islam de nasraka belikamuga avene mesekele faanu haya puluga mi waha kalgomen dekkiyas nasre gotun fude kamuga algomen faaha kure e bodati lashkarta Allah subhanahu wa ta'ala e bekalunga appulu machewani fatha kurabaf lobe dizzetere akhon eke ifanuge makkama behegotun waridugen assawa basfulto teregave nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariha ka etikole genewon henduge ekele ifanu dua kurabani eke ifanu dua kurabani Allahumma suq ila hadha at-ta'ami 'abdan tuhibbuhu wa yuhibbuk addawa bod kurave ilahu emmi ka etikolo timan kalege fana ekko fariqulumuga baavari uma iba ilahu deke lobiwa iba ilahu emihe ge deke lobiwa wadigannawa alaku fonuwa fande eke fan dua kore eke fan ekkon ek ayat kor fariquluma Allah subhanahu wa ta'ala deke lobiwa alen adi ekalange e alad deke lobiwa wadigannawa ale timan kalege fanuga ariha fonuwa fande den ishahitaku ewagotu e faalwani fatala Sa'ad ibn Abi Waqqas den Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum etana wada gannone ek efana ekko ek ayat kol fariqulungo bariu Allah subhanahu wa ta'ala asabe kalunge terin
ekale gfanu ekur bi duaaga ekale gfanu Allah taala dake lobo digannawa adi khudu Allah subhanahu wa taala ekale gfanu deke lobo odigannawa alaku ikhtiyar kurabwa nabiy sallallahu alaihi wasallam ariha fonubi en saaf ko sorihe ko engani saad gfana ki Allah subhanahu wa taala deke lobo wadagannawa adi ekale Allah subhanahu wa taala ebekale deke lobo odigannawa mammatiwari sahabik hame ayekoga nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale gfana taka he du'a kurabwa foni ekale gfanu du'a kurabwa finama e du'a en ijabu kurabuma nabiy sallallahu alaihi wasallam edi wadagen fawani sa'ad gfanu vidalu sami'tu vidalu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabika qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma istajib lahu idha da'ak iba ilahuga hadratun sa'ad gfanu du'a kurabwa finama e du'a en ijabu kurabwa fandev nabiy sallallahu alaihi wasallam ke ifan go du'a ijabu kurabwa to wani du'a kurabwa adi mam matwari ashabe kalunna engiwada gannawa ekale ifan ki du'a ijabu kurabwa bekalek agu me wahaka ge tankol fahu hisabegga mege bayin hadisatan agu men faha kollane ekale ifan go du'a ge asrun hingafuri bayin hadisa hame hemme saadu ifan ki nabiy sallallahu alaihi wasallam hame ekane ekale ifan ge mamma fula bappa fulu ebekalaka qurban kuravi hame ekane sahabi uhud hangurama ge doga ekale gfanu ge himayatu ge ekale gfanu washagen tibbei madu ashabun ge tereng himene wada gannawa bekale saadu gfanu ekale gfanu man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi irmi fidaka abi wa ummi kale gfanu duni ukkawashe kale gfanu timan kale gfanu ge bappa fula ma mamma fulu qurbane nabiy sallallahu alaihi wasallam ge bappa fula mamma fulu ek qurban kuravi evve sahabiye kune saadu gfanu fiwa ei waram mativeri sharaf e zamanuga miho kemihege membe fan emihege qurbane bunafiyam ei waram mativeri darajengei nabiy sallallahu alaihi wasallam evve sahabiyek mifaden hadisen nukurwa sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu nuni hame mekelege faana ki isse bayan kurunu di faden uhud hanguramaga nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga baari wadagen nebekelen adi emme mam mativeri ashabunge listuga himine anguramakam gawa baduru hanguramaga nabiy sallallahu alaihi wasallam faapuluga baari wadagen fa befule vidalu laqad shahidtu badran timan kalega faanu badru hanguramaga baari wadaga timwe wama fi wajhi ghayra sha'ratin wahidatin amassuha bi yadi timan kalega faanu ge moonu fuluga gmanagi timan kalega faanu ge tumbuli fuluga eiru nuwe emme istette fiwa timanna allar ajje istette fiwa nuwe ثم كثر الله لي بعد اللحى افهوغا تيمن كليغ فانونگه تُمبُلي فُلُ بوويگن ديي نيكه فانو اسلام وඩාංගුර එක فانونگه عمر فلكي ستار حرف එම බදුරු හංගුරාමග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆහපුලුගා බෑවරි වඩාගෙන් බේකල අදි වරක් ගිනෑන් සුවාල් මුබාරත්තක තෆාත් ප්‍රෝග්‍රෑම් තක තිබේසුන් අඩේ වේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මවගා එම්මෙ ෆුරතම දුන්යෙන් එල්ලේ බේෆලකි කාකුතු දුනියොක්කේ බේෆලකි ei kuriga e zamanega muslimun hangurama kurumani mana kurif ei askari gotun eha bod baare muslim lifan wati hangurama ekan Allah taala izne no deva e foga madina hijra wadage madina ge islami dawlate qaim kurum foga hangurama ge izne Allah subhanahu wa taala be ko nadif e gotun emme furtama hangurama gotun Allah subhanahu wa taala ge maguga hatiyar dunye ukke befulaki Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala an ei hijran furta maharuga nabiy sallallahu alaihi wasallam fonuvi sariyai ei sham karain emburi madi makkayan makka ge quraish wan ha qafila kan hurasal mattaka ekeleg paano fonuvi jamaate ge bayuk egotum fastola ka muhajirun ge macca saadufan verkurwa fonuvi qafila hurasal mattak e qafila hurasala sawbaki bayfara befuna sualu fedan kiwegen to mismi ge mudale ke pan hurasalu tilefun engeoda ganwana makka ga ahulwari mifar kurum eda mudalaki muhajirunge mudai ebekalun makkain hijra madina wadagati ebekalunge gedora huriya mudale dukurwa makka ga mushrikun dulen nukure mudala yakun hijra kuraksh em hodde huriya mudala ebefulun huriya mumtalaka take makka ga dukurwa wadagatima e mudalun emihun wifarakun e muda emihun amborom edi nama emme islam deenuga adawattirinna dekola hangurame elanu kuravijjikamu gawanama ebege mudaluge adi nafsuge hormaten nonna egotum ve sangorame mehonna
hudda kurayfaani komex nuktaki mi shariyaga mi hadisaga duniyage hamalatage hinga adiyai emme furatama duni elle befulaki Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu ei Allah go moga furatama ukonu dunyaki ehma emme furatama Allah moga duni ukkei befulaki algon me ummatuga kaakuta suwalu kurejjam e befulaki Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu eka dekfanunge hibwaru gadakama islam kama huri josha fori algon fenigenda en hadisa anga eka dekfanu mamma fulayak ko hinga di hadis eka dekfanu islam wadaga tumun eka dekfanunge mamma fulu eka dekfanu malama ko furasara ko jessunko eka dekfanu islam dinu ekkiba kurmattaka waram masekor mamma fulu vidalwani kalegfanu e deenaka tabawagen ule deenuga eba oten nun he member fan ihsan teruma emihunga basse huma emihun heko kanta kuruma emihunna alala oga teruma ehmbima timanna kalega fana wahake nudakka hurime adi nuwas ka huri ehmbima wahake dekkum wes kandali keimbuim wes ekko manavegati e deenu islam deenun embo ruju wejjo madan den efoga tindosuma foga e mamma heenetij waruderwegen gos wettij ehnas ekelege faanuge deenuge matiga hunnewe adi ekelege faanuge akhen ei umara kiya bekalen wadage mammayak eche bondevima he arafi ehen e halat mi hadisa gule gotun kit qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aya bawalevi ei wasaina al insana biwalidayhi timang ilahu insana wasiy kure membe fan ihsan teru he kon hitu efoga den faatugo bayan kurwani hen names wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kalega fana ilmu libege tibang ilmu libege nuwa kamaka Allah sharik kurmange membe fan dawat dekam gawana fala tuti'huma emihunna kiyamantri nuwash wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa henes duniyage emihunna ekko heko muamala kurash embima mammakamugavis bappakamugavis deena khilaf amrako fiyam e amraka kiyamanteru men nekkan keet qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi basful ivvevi me ay bawa lebuni saadu gufanu mamma fula de terege mi hinga di hadisa abegot ekelegvano e ningevi mawqif ekelegvano ikhtiyar kurevi goy rangalokan qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuref adi tarikh ehen riwayat ga aswe ekelegvano mamma fula vidalu ekama e mamma dannahurikame mamma timanna islam dinun ekkiba kurmattaka mammage furana timanna kurmatiya qurban kurma birudakkamun des vidaloi mammaya enhas furanaya f furana dibifa vies timannage kurmatiga furaneka fo furane nikumegen dati fenunas timanna islam din dulen nokura hushi ehme kitemme mativeri kitemme gotaka timanna islam deenum feekuran ulunkum gaawiyes ei mammage maru emme marennu enhas marukum gaawiyes faharakaffu fahare marum daati fenunas timanna islam deen dulen nokura hushi vidalo ei gotuga ekale faanum islam deematiga sabithun vidalwe kanya kaamwiye bonya bomwiye miye algon ikhtiyar kuri magaki duniye gonne beenu me kaagen hunnas boyegen hunna rekang marun ei timanna me deenum farak gaawes ekkiba qur'an kama nune ke faanu vidalo ei islam deenuge hidayatu ebe fulunge hippula wadefawani hituge emme adiya ege kurimatiga duniyege evves kala mudele jahe adi aili evves kala kame isnu kurave fad darajek oba dizitere akhun nabiy sallallahu alaihi wasallam irrega aishtufan riwa kore hadis basfule me vidalo timan kamana arihuga ek faanu kochi koluga onnevi එක ලෙග්ෆාන වර කම්බොඩුවේ හාස්වේ කමක විස්නාෆි කුරකුර වාහෙන් හීවේ තිමන්නේ දෙන් තිමන් දෙන්නේ මේ අල්ලාහ්ගේ රසූලායේ මාෂාඋනුක යා රසූලල්ලාහ් කලෙග්ෆාන කින් හේති වනි කුන් කමක හේති කම්බොඩුවේ විස්නවත් අදිස්ක්‍රේ ලයිත රජුලන් සාලිහන් මින් අස්හාබි යහරුසුනි ලයිලා මිරේ තිමන් කලෙග්ෆානගේ සහාබින්ගේ තෙරින් සාලිහ් අලකු තිමන් කලෙග්ෆානුගේ හරාසතුග තිමන් කලෙග්ෆානුගේ හෂිෆාර වරියන් හුන්නානේ නම අදිස්ක්‍රේ එපද බේකලකො වඩා ගන්නවානේ නම එක එපාණක් ආදාවැත්තරියෙක්ගේ නුරක්කාතරිකන් එරේගේ එක එපාණක්
ihsas kurun hinduge ke efano ehin kambodu wadage mireti man kale efanunge hashi farawari gati man kale efanunge assabe kalunge terin salih alaiku annane namai ashfanu dalu fa bainama nahnu kadhalik timammen ehalatu gawanikon id sami'tu sawta as-silah timan kamalangi wadagen fiye hatiyaruge adu kochi koluge dorkol mati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لكيف حديث كربي كاكو هي يمي قال سعد بن مالك اجمانك سعد ابن ابي وقاص سعد بن وقاص ريغ هتيار هيبواگن نبي صلى الله عليه وسلم كوتشي كولو كاري وداگن قال ما جاء بك حديث كري كي كوري ميتنتي وداگن نبي قال جئتك ليحرسك يا رسول الله دني الله رسوله تمن كليگ فان مي وداگتي كليگ فانونگ حشفار ميري ميتا هناش قال اشتفان ودال اكيفان ودالوني صادفان ودالوني فسمعت غطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومي دنتي من كليگ فانا اي وداگتي تمن كيفان اكيفان حشفار اكيفان كوتري كول كاري هنوني كو تمن كليگ فانا اي وداگتي نبي صلى الله عليه وسلم گه අවහාර ෆුල් ලෙප්පම ගුගුරී ගඩු එකේෆාන අවහාර ෆුල් ලෙප්පේ අමාංකන් ලිබිගෙන් ඒ සහාබි එරේග වඩාගෙන නෙවි එකේෆානුන්ගේ හිමායතු මිත නුක්තා කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ කරවි කොන්කමගත් ඒදි වඩාගති තිමන් කලේග ෆානුන්ගේ සහාබින් ඉතරින් සාලිහ් අලක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුරීගේ කලේග ෆානුන්ගේ කායිත් තකෙච්චන් ඉඛතියාර කරයි ෆදෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු සහාබින් ඉතරින් කලේග ෆානුන්ගේ හිමායත රක්කාතරිකම සහාබින් ඉතරින් ඉඛතියාර කරවා ෆොනුවේවිස් සාද් ඉබ්නු අබි වක්කාස් රදියල්ලාහු තාලා අන්හු එමෙ කේෆානකි මෑම් මතිවරි සාලිහ් තක්වාවරි බේකලෙක් අවුමන්නෙක් hame me ke fanu hayapuluga miedu algon menge halata balaf waram muhimmu hadisai hinga gossawa khasoko mi zamanu algon warabboda visna fikuru kuranje hadisai kale fana ki assa bekalun terega hingadiye fitunatakun rakkatire wada gunne bekali ni waram muhim nukta me algon terega tafatu qawmutugo tafatu tantanuge tebbar fitunatake hingamandaruga assa bekalunge mawqif ebe fulun ikhtiyar kurvi goy mi algomne namuna ka wanjehene met tibafne goda ganwa nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuga adikete umar gufan khilafat fahuga umatuge terega fitna komme saraka feturen fesh ad ali gufan ayaplu gangoramai usman gufan shahid wegen de mi fitna ge terek tafad fitna tak ummatuge terega sahabin terega hangoramatake hingade nabiy sallallahu alaihi wasallam خبر دوا فاني تمن كله فانو اصحابه كلن تريك هنگورا مهنگانك ادي كومه بايكوس دعوا قران تمن متي بي حقو گاكم اے نمس سعد گفانو اريهوگا باين اصحابه كلن اسدن نبي كي وگن هيي تمن نا هنگورا مگه باورنو එක්කොලොන් සහාබෙන් අනෙක්කොලොන් සහාබ හංගෝරා මෙංගා දී එහිඳුග විදාලොයි قال لا ابني نونك විදාලොයි නූනෙක් حتى تأتوني بسيف ودالوي تمن انغرامගේ බාරමානෝ තෙම්මෙ ගොත් එයි තිබෑමිහුන් ගෙන්නාෂේ කණ්ඩියේ حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان ඒ කණ්ඩියේග දෙලෝහුරි ඒ කණ්ඩියේ වාහක දක්කා දුලෙන් හුරි කණ්ඩියේ තිමන්නේ ගෙනස්තර හංගුරාම කරන් තිමන්නේ කණ්ඩියේ කොහොංගුරාම කරමට ඒ කණ්ඩියේග දෙලොලයි වාහක දක්කා දුලෙන් හුරි e dulakum elolakum balafa e kandige delolum buna yaqulu hada mu'minun wa hada kafirun mihiri mu'mineke mihiri kafireke saaf ko buna fada delolai dulenguri kandiye genes timanne der herun timanne kani hangoram kofu subhanallah ballawa ebe fulaga mawqif ekom ballawa e zamanuga rangala nurangala denegatu mattaka ijtihad koran tibbe miedu argumentere tibbe kala bekalunto sahabin ijtihad korwani mi rangala nurangalutu ekamakos ekelefan ikhtiyar kore kongotet saaf sorih ko hem agun takwar ko midannawani kankam getere wannene wara saaf ko sorih ko waadu wanjehene kiha waratto vidaloni waadu delo huri waaga dakka kandiye gennashe e kandi bonam mi muslimen mi kafaren erun timan anguram koffan e nuniya timan kalege faanu ti angurama getere vede wade nugannawanam e nabiy sallallahu alaihi wasallam دبوا فرشا دسكور افر كيف حديث القران كي گيتو اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار de muslimo ko kandhi fagen demihun angurama kuram fashafiyam gatulu kurami hayai gatulu wegen vette me hayai demihun wadi naraka ga diskur asabe kanu suwal kurebe ki wegen to qaatilu miha naraka danje so wenge ekam ko vettu marui miha ko ba enne ga zamba ki faave
حديث كره إنه كان حريصا على قتل صاحبه ඒනා වියේ ඒනගේ සාහිබ් මිහා ගතුළු කුරන් ගදාලා මසේ කුරිමේ ගේනේ නුවියකල් නුවගේ ඒනා මරු ඒන සනකු මරාලන් උළුනි ඒ මේග මච්ච ඛියාමත් දු මහෂර් කුරන් ලොබ දිසිතරිය හොන් මේ වරම් මුහිම නුක්තා මේ දගම් විස්නා සමාල වංච මේ දගම් මන් තෙරේග ෆතුවානර මිකහන ෆිත්නා ගහලත් වගේ ඉජ්තිහාද් කරොම් මෙදෙනි ඉල්මි ගතුන් කාබිලකම් කුරි මෙහෙනසු එකම ගොස් algon mege tere waden goram kurani tanedren nubala dikobato evveskala hujjate burhanan neti muslimu mara katilew mundani jihadu ge tafatu harakat tawna awunu dannam faragas jihadu algon mege mujtama nete ke hen names komme fahara ko komme tenegga hingani ki rangolo harakat ka nuedan emi warabol algon samalu anje nukta den hadisa mi hadisa guli algon dannawala tibe vol mitang adoswahan hadisange saaduk fanunge mi hadisa ge tereng algon mit wadagan mid me ishara kurani nabiya sallallahu alaihi wasallam usama bin zaid hadis kore basfur hadis ay ki hangorama ga madanegga mihako duwam fettima kafaraga duwam fettima emihege fahatun usama radhiyallahu anhu fahatum fahamun do wadage demme kanin jahafanen hiwima e nabunani shahadakki nashhadu an la ilaha illa allah එක එපාන එච්චි එච්චක බෙල්ල වෙනතෙම ජීජේනු අතුරු කොල් නබිය සල්ලල්ලාහු අරිහ වඩාංගිරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක ලෙගපාන ખબર දෙවි කාලේ එක එපාන මූණු ෆුලමතින් හිප්පලා අනෝම ගසොර ෆෙනි වඩා ගන්නවා එබස්චි විදාලු සලාම් ගෝලි මේබස් ජවාබ් නුද බයින් වාගස්නුදක් ඉන්න හදිස් කුරවනි ඒ උසාමයි අකතල්තහු බඅදම قال لا اله الا الله لا اله الا الله කියම ෆෝගේන ගතුළු කුරිහයි ekay fan dannon allah rasula ena marun salama bam wegen kiyechike hadis kurabi kalege faano enage hig falah bellevi den hadis kurum gende takurar kurabi aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa allah la ilaha illa allah kifon ena meriye adi hadis kuray usama e ماذا تفعل بلا اله الا الله قيام الدو لا اله الا الله فاgen ena ama yakine hadani kalege fan sahabe محمد الصحابه kel ekame kayfana ebe fulaga ijtihad inkar kurve hagigatuga sehem maana kurve halatenge ekom balwa nabiy sallallahu alaihi wasallam fahappuluga kurve jihaduga matere hanguramato gaves ashabe kalun amel ijtihad tak mismihun gatulu kura ekayfana hudde nudwa ekam miedu kobato algum terega hanguramaga tafatu halattuga mihun amille gatulu kufa eyamadu suwalu kura qaide vesmiyada kuneffennak madunnu mi ekadefana hayappula ekadefana ekam inkar kurve daraja algum fenige miden ehem wima mihunge le algon men gatuluge ohramun daruga arabboda visnaran jen saaf ko engen jehene saadufan vidalu faden delohuri duhuri kandiya kunnuni algon men evsmi gatuluko genwane e qiyamat du algon men adekola hujje qaim wagan anna du algon men kitam mihun to bay mihun emme mihen nune eta sateke mihun shahadak kiyeniko eta sateke mihun la ilaha illallah kiyeniko sunna jamaatu ke eta bawr be gatuluko fa qiyamat du emihun la ilaha illallah ifan ama kon tagatto e kalima algon men lani kon jawabet algon deni qiyamat du leya be mi visnala fikor kollen je nukta algon emme fahun algon menge mi hadisa me eka efanuge waaka nimmalum kuriga algon dannawalin du'a ijab kurum waaka tankola algon hissa kollana eka efanu kufaga veriye gotuga labwa futta e rashuga ahuluwering terem bayaku shakwa me kurani eka efana beheku tomor kufana ring shakwa kuri miyak shakwa me kurani eka efana ge eveskame danna mehen nune me kuden ko baata shakwa ge terega asuri eka de efana ki imamu namazus kuran danna mehen nune eka efana beheku shakwa men ama umar gufano ekan sabit kuref bellevi kinetto mi wani adike efanu morfana ki shakwa ngasin shakwa ballo abek kommekas wadagen ekeki miskittaka wadagen esseve eka efana be tudalu huriha be kalum bes huriha mihum bes ekale efana taarifa sanake rangol be fule got ehennames komme mujtama gas fule dotto dini ilmuren hajujami ilmure ka rangala kamen kurve ehem ekala mihum se mujtama gol ehem vima umar gufana hama shakwa mi ennani midennevi baawatuge mihe enaga namaki usama bin qatada mina bunani amma waqad sa'al
تنا عن سعد فأنا أجيبك تمنى تيجي جواب دينا بأن سعدا لا يحسن الصلاة سعدك نماذ كرن دنا مهنون وأنه لا يسير بالسرية أدينك هنقرأ من كنا مهن ولا يقسم بالسوية دي مداهمة بهامه النون ولا يعدل بالقضية أدي قضاء عدل وري بسنونك ياجم نهريها واحد دك نواهك سعدك فانا عم فورم هيك دك فانا بدارو أما والله لا أدعون بثلاث تباغ مچ تمنى تينكمك دعاء كروا وشين بدو دعاء هيك فانا دعاءك إجابة كربة دعاءك ميون نيجي هنمس مينا مي كوري كنتو مچ هيك دك فانا دعاء كرف دعاء كر اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا الدعاء بركور إله مي على مي هذاني دوغكم غوا نما قام رياء وسمعة ميستكم مدوغا مشهور ودي كنترك مغوتون اينا فالوان بينوين كرا دكي واهكم غوانا فاطل امره اينا عمر دموان ديب واطل فقره ادي ديغو عمرغا اينك فقيركم غلبوان ديب وعرضه بالفتن ادي فتنه اينا هوشالو وافان دكي دعاء كر بتينكم غمچ විදාලොවේ මීනා මුස්කුලි වෙගෙන් උමුරු දිගුවේ ෆකීර් එක්කම ගාවේ ඒනගේ ලොලුගේ බොණ්ඩි ලෝමච්ච වෙට්ටි නිකමති වෙගෙන් වා හාලුග මගුමතීග ෆකීරේ ගොතුග නිකමච්ච ගහලුග මුස්කුලි මීහෙ ගොතු ගොලෙමුන් දියේරුග මගුමතින් හිඟා අංගෙන් කුදින්න ෆෝෂි ෆිතුනාගේ තෙරෙන් උෂවලිෆා ඒන අමිල්ලේ බොණමුන් දියේ තිමන්නේ ජහුණු මුසීබාතකි සාදුගු ෆානුගේ මුසීබාත් أبا دزتري أخون إلمورينغ فرابون واردون عاسوي إلمورينغ ماهكي ويهيچك إها فسيه كم نون إلمورينغ مسكيومك إلمورنا بدوبس منومك أي إيم بيكلك دعاء الله تعالى حضرتك قبول وجهكم غوانا مالكم من ركعتي رواج بما أبدوس تفات مجتمع توك مفد ميهم ولا منده إيه نتيجة ميدن ميها كي ميهم ترى ميه كم إيه ناق أدو ما قدرك مرغفانا من أدو فوري එකමුක එකලේක ෆානුගේ අබුරා බෙහුණී මේකලේ ෆානු ඉස්සත ශරෆ මකානත අරාගති මේකලේ ෆානු එමිහිග මච්ච දුආ කරා මේකත අලීග ෆානා බෙහෙ ගොතුම් වාහක දෙකි මිහිග මච්ච සබ දුආ කරෆ ඒ දුආගේ සවබුන් ඒ වගුතුග ජනවාරං ආසේන ජහගනේනගේ බෝෆලාලා සිකුන් නෙර හලා කොල්ලිකමස් තාරීඛී රිවායත් වාර්දුන් ආසෝගමෙන්ගේ ෆිලාවල නිම්මාලානි එකලේ ෆානු අවහාරෆා වනි හිජරම් ෆන්සාස් ෆස්වන අහරුග එක එෆාන ගොමුරු ෆුලකි හද්දිය අංහාරෝ ඒරුග එක එෆාන ෆස්තානෝ දෙයිෆාවනි මදීනාගේ අල් බකීඋගා ලොබ දිස්තරියහම් අලගොන් මෙ මිෆද බේබේ ෆුලුන්ගේ ෆිලාවල්තක් ඉබ්‍රන් හාසිලුක් අලගොන් මෙ හයාතුග අමලි මෑදානුග අලගොන් මෙ කුරේ මුන්දා আদি කුරම් විශ්නා කන්තතෝග ඉබ්‍රන් හාසිලු කුරම් අලගොන් ගමින් නෆ්ෂාති එම්ම අජ්ජතරියහම් වසිය කුරම් هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته